O riri urugari wa kiuteti wambatirite guku bururi-ini Mbeu njithi nao nimambitie mihang'o ya kuhunjia thayu kimera-ini giki, makiuga matingienda mbica ĩrĩa yonekete mwaka-ini wa 2007 icokere. Gikundi giki na ritwa Stand for Peace Movement marahinyĩrĩria muingi na atongoria kurumia na kuhunjia thayu kuona urata wa mundu na uria ungi ni ugukorwo ho mbere na thutha wa ithurano. We are saying one Kenya, one people. After election tutapaki the same people because after this tutapaki wale na tusipigane sana. In fact, the main theme of this group is to maintain peace and to create awareness to this country. I was a victim back in 2007. Na haro uria donire higo demo anali ndigenda kuona the same experience because as a result ya haro icio ri family nyingi muno ni ciabunjikire, ciana nyingi muno ni ciorire na maundu maingi mauru make happen na kironda kiu gitiumaga ngoro. Oho atongoria makahoyo matikahuthire Mbeu njithi gututhura ngui indi mendie cioneki na njira itakugayukania muingi. Mutigetikire gutumirwo ni atongoria aria matarenda thayu, aria maramutuma mukahurane, 500 matingituma uhure jirani yaku na after ithurano no mugatigwo ro nake, no we ungihoya cumbi, no we ungiuga gwaku mbugwite ko, no we ungihoria mwaki gwaku gugiakana. Na ithe turahoya kura tumahe gitio. Yes, tumahe gitio muno. Either we Azimio, we UDA, we USAWA, gitio matters. Mwena-ini wao maabitha thirikari makiuga thirikari ni ihotorete kunyitanira na ikundi iria irahunjia thayu niguo gutigirira gutiri indo ikuthukangio hindi ya kambi-ini na thutha wa ithurano. Twike campaign na njira cia thayu nigetha ona ithurano ciarika bururi witu utigwo na thayu na nigetha andu mathie na mbere na biacara ciao ta uria ciagirire. Mbeu njithi aya maugite maguthiururuka guothe bururi-ini makihunjagia thayu. Vijana ini wakati wetu kama viongozi. Watu tunasema kwamba vijana ni viongozi wa kesho, lakini kama sasa wale ambao tunasimama nao kwamba kutoka katika kikundi cha I Stand for Peace Movement, tumeamua kwamba hatutangoja hadi kesho ili tuonyeshe msimamo wetu. Tumeamua tunasimama leo kama wana amani na tutazidi kutangaza amani. Handũ-inĩ ya Kameme TV ni njĩtagwo Francis Mwangi wa Wawĩra.